Welcome to the Leading Site News. Kardom, Pini nili the Leading Site News abirta Kethanponjia Bank nili Sami Sermilian Therapy. Aprangsi the Leading Site News ang kelandun doana bang po bang pia panta Kardom pipa jiriglo Kardom. Lakha Krit Roxy Soching Dhenta constituency ka perlu Rongmong we block arlo bordeka tirang rongalong Late Bhuba Chandra Tirang Memorial College kang pojay mikpeman pon. Labang so may along aluhiaman penang chutongdun Hauraghat Mati Hawarkehat local MLA Dorsing Rohang. Karbianglong Autonomous Council along Education EM Richard Togbi. Tourism and Water Resource EM Ritesh Inghe. Lapen local MAC kachirong pipi lapen arisang hotum doan chetong dun pen mailong RDP dun. Labang so mailong lo thambang atuma phansi tame appointment ta pipa jir pon pusi mili tuma pherang ke pen birta nang pale. So cheng then ta pen Joy Singh Tirang Daily Report, The Leading Site News. Ningarong unang GR nilo kasi dak ronga goralong laut si hard sentry pen pini gadak Bordeka terang along si Umon terang Memorial College Degree College Labangso kang kupon pini arni lo si arni kemerni ningarong pik litum highway adung tema dak kuthuri adung lo tema dewa fit tame itum aris sumar kar yo sumar mane biya koi kar benglong sumar duke metric purikha ke pi phanta dak Rongmong we kuthuri bena kahilo dam nang ko college ki dunia phanta kahilo dam nang ko seta dak local MIC lo XCM kachirong pipi baido ain kabor ipen ningkan thoma prangpen labang so college parjap no ba ke dak degree college anta sui parlu pon po labang so phan cipini labang dak pini kang foundation pa kang tupon no lapente laso degree college along pen dak Rongmong we warchat kali ho dwar baguri pendang lok debok terai ari soi jang tuhan ke dak charli langko lo charli ari soi jang tuhan dak charli pen labang so asai along papleng lim pachok lim pen aje wedding titum ali pelong ye phan Karbiang Autonomous Council EM Education akai Richard Togbi datono alang dapin melong lam cicak no dili methan MLA nili area no dili dame dak kenang sot doan lima dili dame dak local MIC pendakara tatulong da ajab thipen cerap citu ko lasi chundi wek ko pen laso joini si ni ngarong mon lagi alam lalo tapen dilitum dak rata phana chuningi kang tung la no dak do thanbang ke tu jake khailu pen ke bang tum to jaga bang ke tum khai siwet khulde tu alang tu phan bang ron kacerap pajir dunai pen de dak te bokrai rong ro texer reser tu mana dame labang so college aju anarlo akisung ke boy bima tame do we labe tame kecitu kecerap tu depan bang tu ni dekang lapen te isi thetan alam gala hello lindumon Karbianglong along itu education labangso putha lindum CM sar Dr. Doram Ronghang lapen EM Richard Togbi alang kabor event juga dam tangan ningkan penpedeng ningkan pakai all Assam no dame cuma district ta isi position mesen ason situ beduno 80% attack si peneng bang haiduno unduno chuning bang ke 75% so apartment si itu metric pass lo charli saja so taxi mane prang bang yarni ke itu no ke charli hai ta ongko la pente si quality la bang so education so kapesta busy patmata kita na kerap tu si jadi bini nang cuma tengok pen ran kan Ini abirta lapuan si kanton pon iglo nang langdun igbom tha The Leading Site News. Domi thak me Kardom.